Evo, znate, kriterijumi sveštenog trezvenoumlja, recimo ovih dana prelistavamo starca Emilijana, njegovu knjigu Slovo o trezvenoumlju. Koji su to kriterijumi? On kaže, ide dotle, to je taj maksimalizam pravoslavnog isihazma. On kaže, kad god nisi u Isusovom imenu, lažeš sebe. Izašao si negdje, gdje si krenuo? Onda kaže još, i za te kao istine, on ih tamo naziva dobre pomisli, kaže, ostrašćena pomisao, otvorena laž. Ajde, pravimo sad jednu analogiju. Ona se vidi, laž je pa je laž. Ostrašćena pomisao, hoćeš ti nju primiti ili ne, to je tvoje. Ali znaš na čemu si. Ako je zagrizeš, znaš šta si zagrizao. A dobra pomisao, ona je, kaže, opasnija od ostrašćene, zato što nema boju ostrašćenosti i lako te povede. Pa navodi jedan prost primjer, kaže, a to je sad, to je super osjetljivost starce Emilijane i svih isihasta, pa kaže, vidiš što je ovo dobar čovjek, ili recimo, dobar monah. On kaže, gdje si otišao, mrču? Gdje si otišao za dobrim čovjekom, za dobrim monahom, za šestokrilim serafimom, a ostavi Hrista. Razumijete? Gdje si otišao? Pazite, dobra pomisao, hop, na početku. Gospode Isuse Hriste, pa gdje ćeš ti? On je suštao dobro, u njemu su svi dobri. Jedan primjer sa Sinaja, i ajde time da možda, brate, odgovorimo na ovo, da vidite koji su to zeniti, Sinaiti. Kaže se, jednom monahu, Sinaitu, prilaze dva anđela, Božja anđela. Jedan s desne, jedan s lijeve strane. A on, u imenu Hristovom, ne obrati pažnju ni na jednog. Anđeli presveći, po Božjem.